Menya iwacu. Menya ibyabaye iwacu. Menya ibibera iwacu. Menya ejo hazaza iwacu Murenge. Ni mu kiganiro Menya iwacu. Mugiye kuzaza mugezwaho buri posho na Freddy Salus, Emas Muhizi, Elvis Kivis, kubufatanye na Kivis Production. Ikiganiro Menya iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Twibuke ko amahanga ahahwa ariko ntaturwa. Mwibuke kandi ko amahanga arahandana. Kongeye kubaramutsa nshuti bakunzi b'ikiganiro Menya iwacu. Iri nijwi ry'imuhira nkuko musanzwe mubimenyereye. Muri studio ni jewe Freddy Salus, kubanga bw'ibizuma ndabona bagenzi banje Shalix ndetse na Kivisi babasha gutunganya ibizuma kugira ngo amajwi abagero ari mazima. Nkuko bisanzwe rero twagarutse mu kiganiro cacu. Uyu munsi ntago twagiye kuri imzo dusanzwe tuganira. Tukaba tugiye kuganira n'umutumirwa wacu Bwana Jean Pierre Mujambere uri mu gihugu c'Ubuholande. Uyu nguyu akaba ari umushakashatsi muri kaminuza mu gihugu c'Ubuholande, kaminuza yitwa Tilburg. Akaba kandi ari impuguke mu z'amategeko. Uyu nguyu akaba kandi ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ubuntu uhuza abanyamurenge bose bari mu bihugu byo mu Burayi bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri hamwe n'uyu mutumirwa wacu ibibazo byugarije abanyamurenge. Ese bari guhangana nabyo gute? Umuryango Ubuntu wo ugeze ukora imirimo yawo. Tubibutse kandi ko uyu mwaka abanyamurenge bongera kwibuka ku nshuro 12 ubwicanye bwabereye mu Gatumba, aho imbaga nyamwinshi y'abatutsi b'abakongomani bishwe bazira uko baremwe. Ibingibi rero umuryango Ubuntu ukaba usohora impapuro zirega abantu bigambye ubwicanye ku maradiyo. Ese uyu mwaka ninduregwa? Ubundi se ikicunamo cy'uyu mwaka gifite umwihariko? Ku murongo wa telefone nkabandi kumwe na Bwana Maître Mujambere. Bwana Jean Pierre umutumirwa wacu uyu munsi wakwibwira batwumva? Murakoze, nitwa Jean Pierre Mujambere Yohamira, ntuye mu gihugu c'Ubuholande. Murakoze cyane Jean Pierre. Jean Pierre ni muntu ki kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa umwo tugiye kuganira. Jean Pierre akora iki? Jean Pierre inde muri make? Ubundi ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ubuntu. Ubuntu n'umuryango uhuza abanyamurenge batuye mu Buraya. Ikindi bikorwa rusange nkora umunyamategeko n'umushakashatsi muri kaminuza ya Tilburg mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Murakoze cyane Bwana Jean Pierre, turagushimira cyane ku musanzu ugiye gutanga kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa n'ibintu bimwe na bimwe. Tukaba tuguha ikaze. Bwana Jean Pierre, uvuze ko uri umunyamabanga nshingwabikorwa wa association Ubuntu. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni umuryango washinzwe mu 2007, ushingwa n'abantu bari batuye mu Buraya ico gihe mu Bubiligi, ariko n'abandi bavuye mu bindi bihugu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari cyane Murenge. Uwo muryango ufite inshingano zo kwimakaza umuco w'amahoro, ubutabera ndetse n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari cyane mu burasirazuba bwa Kongo aho duturuka. Iyo tuvuga kwimakaza umuco w'amahoro n'ubutabera, ico gihe dukoramo n'ibibazo byo kurwanya ihohoterwa bikorerwa umuryango w'abanyamurenge. Murakoze cyane Bwana Jean Pierre. Ese ubu nyine Ubuntu ko numva mu mazi imyaka itari mikeya mubayeho munakora, ubu ngubu ni iki mumaze kugeraho? Tumaze kugera kuri byinshi, cyane urabona abantu baje bakaza muri bino bihugu baba batatanye. Buraya ni kontina itari nto. Ijambo ry'icambere tubanza guhuza abanyamurenge aho batuye hose, dutegura amanama. Umuryango ukora nka platform aho urubuga bahuriraho bose. Icya kabiri, dufite abafatanyabikorwa kugira ngo tugere ku ntego zacu, abo dukorana kuri terrain, ibikorwa dushaka kugeraho. Rero mu byo dukora ni bikurikira, cyane twavuze
kurwanya ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge. Muri uru rwego twandika inyandiko zitandukanye zivuga ku mutekano w'abanyamurenge n'akarengane bakorerwa muri Kongo, ndetse tugatanga n'amarekomandasiyo mu buryo ibintu zakemurwa. Izo nyandiko ziba ziri kuri website yacu. Muri urwo rwego rwa advocacy kandi iyo hari ibibazo zavutse bifite ingaruka ku muryango w'abanyamurenge, ibyo nabyo turabikora. Hari ikibazo cyavutse cy'umugabo witwa Professor Richard wavuze abanyamurenge nabi mu nyandiko yari yatangaje kuri za internet. Twafatikanye n'abandi banyamurenge aho bari hose, icyo turakirwanya. Ikindi ni uko mu guhuza urubyiruko cyangwa abanyamurenge batuye mu Buraya tugira umunsi twita ngo ni mu Kirambi Celebration Day. Uwo munsi abanyamurenge benshi baraza tugahura, tukaganira iby'umuco wacu, tukaganira ibibazo bitwugarije, tukanashaka n'umuti cyangwa buri muntu wari wese uruhare rwe yakora kugira ngo icyo kibazo agikemuke. Ikindi kibazo twitaho cyane ni ugufasha abana b'imfubyi. Hari bamwe dufasha mu karere k'iwacu, ibiyaga bigari aho ngaho Murenge, turabikora. Hari n'ikindi gikorwa twise ngo ni Banyamurenge Women Voice, aho abategarugori n'abandi basigaye mu muryango wacu, abakobwa n'abadamu, natwe tukabashyigikira basaza babo, tugatekereza ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa umwari n'umutegarugori wacu, nuko icyo kibazo twagikemura. Ikindi kibazo dukora tuza no kuganiraho cyane, twibuka n'abavandimwe bacu baguye mu Gatumba, ndetse n'abandi bose bagiye bagwa muri Kongo bazira uko baremwe, kuko icyo nacyo ni ikibazo tugomba nabo kubibuka. Muri make, muri rusange, ibyo tumaze kugeraho ni nazo dukora, ariko amaraporo cyane cyane aba hari mu muryango n'ibindi bikorwa biri posted kuri website yacu. Murakoze cyane bwana Jean Pierre, tunashima ibikorwa nk'ibyo ngibyo umuryango ubuntu ukomeza ukora. Ariko ndagaruka gatoya ku maraporo mugenda mukora, kuko itangazamakuru ryacu riyazi kandi agenda agaragara. Ariko se ayo maraporo afitiye impact noneho nyuma yaho mutangiye kuyakorera, dore ko hasohoka inyandiko nyinshi zivuga ubwoko bw'abanyamurenge nabi, ariko mugakora contre-attaque, mugerageza gusobanura neza no kunyomoza ibinyoma. Ese izo nyandiko muzishira bande kugira ngo babashe kugira nabo icyo bakora? Iyi jambo rya mbere turishira ku rubuga, kuko urubuga rusomwa na bose, kandi urubuga rwacu ugiye no muri za Google urabisangiza nyandiko ziba zihari. Icyo biba zigamije cyane ni ukugira ngo ikibazo cy'abanyamurenge muri Kongo cyangwa mu karere tukizamure, tugikure mu bindi bibazo byose biba biri mu karere. So abantu bazisoma barasobanukirwa, ni ugusobanura ikibazo cy'abanyamurenge n'uko gihagaze, n'amavu n'amavuko yacyo uko kimeze, kuko hari igihe abantu babifatira hejuru, bamwe bakareba irindi itangazamakuru nyine ribikora uko ryishakiye, ariko tugerageza gusobanura ikibazo cya nyacyo uko kimeze. Ikindi, muri bino bihugu by'Uburaya dutuyemo, abanyamuryango bacu ni abantu bakora ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, haba muri izo za kaminuza barabibona izo nyandiko, bamwe barazibona barazihabwa, haba no mu muryango yindi itegamiye kuri leta nka za Amnesty International, izo nyandiko barazihabwa. Ni ukuvuga twe dukora plaidoyer ku kibazo cy'abanyamurenge, tugaragaza ukuri ku kibazo uko kimeze, twirengagije ayo matangazamakuru n'ibindi binyamakuru bigenda byandika uko byishakiye. Impact rero bigiye kuyevariwa biragoye, ariko dusobanura ikibazo cya nyacyo, n'abakibonye bakaba bafite iyindi version itandukanye niyo batura babona mu binyamakuru. Murakoze cyane bwana Jean Pierre. Reka tugaruke ku kibazo cya Gatumba. Imyaka 12 irashize abantu bazize uko baremwe, abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu Gatumba mu nkambi, aho bari barinzwe na leta y'u Burundi, ndetse banarebwa n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe impunzi ariyo HCR. Ese ubu nyine ikibazo cya Gatumba mugifata gute muri uwo muryango wanyu bwana Jean Pierre? Murakoze. Icyo ni ikibazo kiduhangayikishije cyane, cyane cya mbere iyo twibuka abavandimwe baguye mu Gatumba, ni ukugira ngo mbere tubanze tubagarurire agaciro kabo,
tubibuke kuko bagiye tukibakeneye mbere na mbere turabibuka tukagira day kuko bagiye tukibakeneye kandi mu muryango komokamo no mu gihugu twari tukibakeneye. Icya kabiri iki kibazo gifite mu rwego rw'amategeko cyane cyane ikibazo cya justice, ikibazo cy'ubutabera kuko imyaka irarangiye ingana gutyo abantu barapfuye bigaragara n'ababikoze biyemerera ariko batabona ubutabera. Rero icyo dukora rero cyane cyane mbere y'uko twibuka abantu dukora ikintu bita communique de presse nazo tuzishyira kuri website twibutsa abantu ko aba bantu barishwe bishwa mu buryo bugayitse ariko n'ababyiyemereye bavuze ku mugaragaro ntibashyikirizwa ubutabera. Iyo nayo ni advocacy dukora kugira ngo abo bantu babone ubutabera. Tugarutse rero ku kibazo cya complexité y'ubutabera ubwacu, abari bafite inshingano za mbere zo gukurikirana bariya bantu mu gihugu cy'u Burundi kuko n'ibicyaha cyabereye n'abantu niho baguye, ariko leta y'u Burundi biragaragara ko igenza intege nke cyangwa idashaka kubikurikirana mu mpamvu zitazwi. Icya kabiri abandi bari kudufasha kubigeraho ni leta ya Kongo kuko abaturage bapfuye n'abanyekongo kandi binavugwa ko mu maraporo yagiye asomwa ko abantu yagiye yandikwa na za Human Rights Watch n'ibindi icyo gitero cyateguriwe muri Kongo ku butaka bwa Kongo ndetse bagasubsona ko harimo n'ingabo z'icyo gihugu. Ni ukuvuga ko Kongo nayo ifite uruhare rwo gukoresha imbaraga zayo z'igihugu kuko n'abaturage bayo baguye hanze kandi harimo n'abakekwa n'amaraporo atandukanye n'imiryango mpuzamahanga muri Kongo, ariko nacyo icyo kibazo ntigikurikirana. Icya gatatu abari bafite uruhare la communauté internationale umuryango mpuzamahanga nawo ntacyo bikoraho kuko izaha zakozwe n'izaha mpuzamahanga, izaha zibasiye ku muntu n'izaha za jenoside. Ubwo rero icyo kibazo kikaburirwa umuti ubu nyine. Ikimaze gukorwa murabizi, hari ikirego cyatanzwe mu nkiko z'i Burundi. Icyo kintu gisobanuraho cyane kuko abagitanze nibo bazi uko zagenze ariko nk'uko cyatanzwe. Iyo ni intambwe ya mbere. Ni bande bagitanze bwana Jean Pierre? Abagitanze icyo nzi ni uko n'abarokotse buriya bwicanyi bari mu Burundi bafashijwe na avoka ariwe senateri Nyarugabo, abo nibo batanze ikirego mu nkiko z'u Burundi, ariko jusqu'à présent turategereje icyo kirego kizageraho kuko ikigaragara nuko leta y'u Burundi idashaka gukurikirana bariya bantu. Aho nashakaga kugera na urumva izo initiative zose zakozwe ntacyo zitanga. Ubwo yambaza ese n'iki gisigaye noneho kugira ngo abo bantu vuba isigaye kugira ngo abo bantu bashyikirizwe ubutabera. Icyo twakomeza gukora cya mbere ni ubuvugizi, kwerekana kuko abo bantu bapfuye kandi bishwa n'abantu bahari baziyemereye kandi abo bantu badakurikirana. Icya kabiri gishobora gukorwa mu mwanya kiriya kirego cyatanzwe mu nzego z'u Burundi z'ubutabera z'u Burundi, ubundi ntibugire icyo bugikoraho mu gihe runaka giteganywa n'amategeko. Possibility isigaye ni iyi, nuko inzego z'u Burundi twabonye ko ntacyo zakoze. Communauté internationale cyane cyane ICC urukiko mpuzamahanga rwanditse inzandiko nyinshi ntacyo zakoze kuko nayo kugira ngo ikirego kihagere hari inzira bicamo, ariko inzego tutaritabaza ni inzego z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Izo nzego twazitabaza gute rero? Iyo niyo vuba turimo kubona ubu nyine turimo gutekereza uko yakorwa. Hari igihe amategeko ateganya mu gihe igihugu nk'u Burundi par exemple cyakira ikirego kitagize icyo gikora, aho ya miryango yabacitse ku icumu cyangwa ya société civile nk'uko tubafatikanya n'amahoro n'abandi, dushobora noneho gutanga ikirego muri Commission Africaine ya Droits de l'Homme ariko turi mu Burundi kuko bwanze kuduha ubutabera. Noneho icyo iyo komisiyo yakiriye ikirego nayo ishobora gukundana u Burundi noneho ikavuga ko bwatwimye ubutabera ikanategeka n'u Burundi kugira ngo biriya zaho zakoze ubikurikirana. Iyo ni ibindi vuba tugifite imbere, ariko tugomba kureba inzira z'amategeko zisigaje tukamenya ukuntu Burundi buzitwara muri kiriya kibazo. Noneho hari igihe amategeko ateganya ko bigaragare manifestement ko Burundi budashaka gutanga ubutabera, icyo gihe turegeye komisiyo
komisiyo nicyo yakwakirira icyo kirego. Ubu rero hari izindi nzira turimo dutekereza zazakurikizwa mu gihe initiative zatangijwe zitaragerwaho. Murakoze cyane Jean Pierre. Tuwakomeza no kugushimira, tubibutse ko iki ari ikiganiro Menya Iwacu, aho turimo kureba ibibazo bimwe na bimwe byugarije abanyamurenge aho bari henshi hatandukanye. Turi kumwe n'umunyamategeko Jean Pierre aho ari kutubwira aho bageze bakurikirana cyane cyane ibibazo bimwe na bimwe bigiye bikora ku banyamurenge binabagiraho ingaruka. Bwana Jean Pierre, dukomeza kuguha ikaze mu kiganiro. Hari icyo wari uvuze ko nono igikurikiyeho ari ugutanga ikirego mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko murega leta y'u Burundi ko yanze gutanga ubutabera. Ariko se leta yanyu ya Kongo noneho yo wumva atari imbogamizi? Mu by'ukuri twebwe tubona ko Kongo nayo isigaranye ikibazo kinini kuri buriya bwicanyi, kuko nta intervention n'imwe ya leta ya Kongo yigeze ikora. Muraregera ko Burundi mu gihe leta yanyu nta kintu irakora. Iyi naho icyazanamo leta uko tubibona ya Kongo nuko twabanza kurega Burundi. Leta ya Kongo icyaha cyabereye mu Burundi, cyakorewe mu Burundi, abavuze ko babikoze ni Abarundi, ariko bitari twiwa ko iyo urubanza rwakiriwe no mwiburanisha, zaba imbere y'inkiko z'u Burundi, zaba imbere ya komisiyo, izo ari n'uruhare rwa Kongo ruzagaragazwa na profe mu bwiza aba yafunguwe. Cyane ko twitale Kongo kuko itarimo, ariko kuvuga ngo tuyigereho nuko twabanza guca muri izo nzira zose. Rero imanza procedure nizagaragaza uruhare rwa Kongo kuko izazabereye muri mu ku butaka bw'u Burundi kandi bikorwa no Burundi. Ariko l'objectif ntabwo ari Burundi gusa, no kugira ngo uruhare rwa Kongo nk'igihugu rugaragare. Telemake Kongo yagaragaje la passivité, yagaragaje kutagira ubushake bwo kugira ngo exprime ikoresha imbaraga zayo za diplomasi kugira ngo kiriya kibazo gikemuke. Murakoze cyane Bwana Jean Pierre. Ubu nyine harabura amezi makeya cyane kugira ngo abantu bongere baje muri za bihe zo kwibuka abantu benshi baguye mu Gatumba. Iki cunamo cyangwa se ikigandaro cy'uyu mwaka gifitiwe mwihariko cyane cyane muri iyo association y'ubuntu. Ubu nyine ku rwego rw'Uburaya kwibuka, kuko twibukira mu bihugu bitandukanye, ubu tuzabikorera muri Scandinavia mu gihugu cya Finland. Finland ni igihugu kiri muri Scandinavia cyegeranye n'Uburusiya, ariko twaturaga tubikorera muri kino gice kindi cy'Uburayi, tukabikorera mu Bwongereza, tukagikorera mu Buholandi cyangwa muri bino bihugu byose bitwegereye bikaza. Ariko impamvu turashaka no kwegera bariya abantu bo muri za Scandinavia, nabo tubabwiye kuko bafite ingufu, kuko nabo bafite ubushobozi cyane cyane muri imiryango y'Uburaya, kugira ngo tubatenyere Europe yose. Rero twabikorera muri Scandinavia, twatumiye ibranche y'ubunzi irimo irabikurikirana neza, yatumiye inzego zitandukanye, ni ukuvuga abo muri Scandinavia. Tugenda dutagetinga za institution za droit de l'homme, tugatagetinga abantu bafite uruhare cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amasosiyasiyo, ndetse na bamwe muri leta, kugira ngo nabo muri Scandinavia bumve neza ikibazo cy'abanyamurenge, cyane cyane ko bakira n'impunzi z'abanyamurenge babarisifate muri Gatumba. Bumve neza ikibazo dufite muri Kongo, mu gihe bakoresha influence yabo diplomatique, mu gihe bakoresha kuko bino bihugu bitanga amaede mu bihugu by'iwacu muri Afurika za development. Donc ibi bintu dukora biba bifite influence kuri izo bintu zose. Iyo batanga amaede ariko bakavuga ati iki gihugu hari ibintu bitubahirije kandi kigomba gukorwa, cyane cyane ni nk'umwihariko kugira ngo biriya bihugu nazo za Scandinavia bimenye neza ko ikibazo abanyamurenge bafite cyane cyane nicyo bahuye nacyo mu Gatumba, tunasaba n'ubutabera. Wakoze cyane Jean Pierre. Reka tugivuga ku bibazo n'ubundi byugarije abanyamurenge, mu by'ukuri bigaragara ko bimaze no kurenga, bimaze kugera ku ntera ndende. Wenda muri kano karere biragaragara ko iwacu ubu ngubu harimo haravugwa intambara. Bwana Jean Pierre, uri umunyamategeko ndetse ugakurikiranira hasi politike y'ibiyaga bigari, ziriya ntambara muri kuzibona gute? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Intambara ziribera muri Kongo tuzirebera muri context nini. Context ya mbere ahubwo ni ikibazo twakwibaza kuki uburasirazuba bwa Kongo
cyane cyane Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajyaruguru zimaze imyaka irenga 15 mu ntambara. Ese leta ya Kongo yananiwe guhagarika iyo ntambara? Niba yarananiwe, MONUSCO imaze iminsi ingabo za Loni na ziriya za brigade d'intervention zibayeho kubera iki iyo ntambara itarangira? Iyo ni context ya mbere. Ikindi cya kabiri, hari ikintu cyagaragaye muri iyi myaka okuru ya ziriya ntambara. Hari igihe kimwe bigaragara ko hari imitwe ivuka leta ikihutira kuyirwanya vuba cyane. Icyo gihe twavuga ubufatanye leta yagaragaje na MONUSCO mu kurwanya za FNDP, za M23 n'izo na za Gumino ziri iwacu. Ariko ukareba naho ukuntu leta igenza make kurwanya za Maimai zimaze iminsi muri Kongo, za FDLR, za FNL. Icyo ni ikibazo abantu bagomba kwibaza tukabirebera muri wide context, kuko ibi nibyo bigaruka bigatuma haba bwicanyi bwa Gatumba, bigatuma habaho ihohoterwa ry'abanyamurenge muri Kongo. Ni muri iyo context tubireberamo, tubirebera particulièrement hari. Ariko izo ni ibibazo twese twibaza, kandi tugomba kumenya impamvu y'izo zose tutarebye kiriya kuri particulier impamvu uko kimeze. Murakoze cyane Jean Pierre. Nizihe noneho nama wagira leta ya Kongo mu by'ukuri bigaragara ko ari akarere yabarananiwe kukamanaginga cyangwa se kugira ngo irangizeho ziriya ntambara? Niki mubwira leta ya Kongo, niki muyisaba? Yes, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Intambara leta ya Kongo cyambere igomba gushyiramo ingufu ikareka, kuko ziriya ntambara yarigeze yemberwa n'abanyapolitiki bamwe b'abanyekongo. Igomba kureka gukina izo double jeu, ikarangiza igafata ikibazo muri rusange kuko mu bindi bice bya Kongo yagarantise umutekano, ikagifataho seriye. Ifite n'ingabo za Loni zibatera mu bitugu zibafasha icyo kibazo bakakirangiza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko bafata abaturage bose kimwe, kuko iyo tuvuga ku madiscrimination y'abanyamurenge cyangwa abatutsi bakorerwa muri Kongo, turabizi ko sur le plan juridique zararangiye, ndetse sur le plan z'ibindi bigaragara z'imibare numbers zaragaragaye. Ariko sur la question de fond kirakemuka, sur la question de fond kirakemuka, kuko umunyamurenge wirenze uvuga ngo agende aje kuba handi hantu muri Kongo kure, agenda aje mu bucuruzi agire gutatikanga. Icyo kibazo rero agomba kukirangiza. Ikindi, leta igomba kureba uburyo imara ziriya ntambara z'imitwe iva hanze. Nibo bazana cyane ideology yo kwanga abatutsi muri Kongo, za FDLR, za FNL, kuko nibo babandoktrina ziriya za Maimai. Bagomba gufata responsibility zabo, kuko muri raporo ya Nations Unies ya 2015 yagaragaje ko muri y'aba FDLR hakomeje kugaragaramo umubare mwinshi w'abanyekongo batari bari aba FDLR bahunze bava mu Rwanda. Bivuga ko iyo ni etape ya ideology bari bagenda bacengeza mu bantu. Bonke leta igomba gufata ingamba zihagije kuri icyo kibazo. Icyo cyo cyambere. Ikindi nabwira bene wacu abanyamurenge nuko tugomba gukorera hamwe. Ubwo nk'umuryango ubuntu duprivileja gukemura amakimbirane mu buryo biciye mu mahoro, kwimakaza umuco w'amahoro, kuko intambara yangiriza byinshi, ikica benshi, ikajana de resources nyinshi. Ariko nuko tugomba gukorera hamwe tukamenya ikibazo twese kitugarije umuryango w'abanyamurenge muri Kongo. Urakoze cyane. Tugana ku musozo wenda w'ikiganiro, ndagira ngo noneho turebe uruhare rw'abaturage baturiye kariya karere. Abaturage benshi bagenda babwira itangazamakuru ko barimo bahohoterwa, hari nka ziriya ntambara ziri kubera muri kariya karere ka Bijombo, bigaragara ko hari abaturage bamwe bahohoterwa, abandi bagenda basahurwa utwabo. Ibyo bintu nk'abantu b'abanyamategeko, bwana Jean Pierre, murabivuga wiki? Izo ntabwo ari kesho y'amategeko, izo ni kesho y'umutekano, y'uko abaturage barenzwe n'uko abaturage bitwara mu kibazo. Ntabwo ari kesho y'amategeko isanzwe. Gusa ushinzwe responsibility ya mbere yo gucunga abaturage ni leta. Aho niyo ngaruka, kuko leta irisanzwe yo gukontorora ibibera ku butaka bwayo zose. Uruhare rwo rwa mbere ni urwa leta. Icya kabiri ni ubufatanye bw'abaturage, bagafatikanyiriza hamwe kurwanya ikibi cyose cyabazanira umutekano mubi.
reka tugaruke ku kibazo cya diaspora bwana Jean Pierre ndetse aho namwe mubarizwa urwego namwe mubarizwamo diaspora y'abanyamurenge cyangwa abakongomani aho ngaho mu bihugu z'uburayi n'ahandi ni uruhe ruhare bafite mu bibazo y'ugenda gihura nabyo uruhare dufite nk'umuryango wacu ubuntu ijambo rya mbere ni uko twebwe dukeneye amahoro cyane cyane izi initiative dukora ni initiative zifite inshingano zo guteza imbere umuco w'amahoro wo kumvikanisha abaturage cyane cyane nko mu karere duturukamo amoko yose ari hariya muri este tunagerageza no guhura twebwe nk'abantu batuye muri diaspora n'abantu bo mu yandi moko kugira ngo tuganire ku bibazo za affectinga bene wacu aho batuye mu miryango yose itandukanye ni ukuvuga twebwe iyo turi hamwe dushize hamwe tugafata n'ubutumwa bumwe dushira bene wacu mu moko atandukanye bigira impact kuri abo bantu icyo nicyo cya mbere dukora ikindi niyo plaidoyer ubufatanye hagati y'umuryango ubuntu n'amahoro muri Amerika n'iyindi miryango kugira ngo duteze n'imbere imibereho y'abaturage b'iwacu urabizi ekonomi y'iwacu cyane cyane ubu nyine aho igeze n'udafite umuntu hanze nawe ariko biragerageza ko bagerageza gufashanya mu buryo bushobotse kuko n'ibibazo by'ubukene nabyo bitera amakimbirane haba ku nivo ya sekirite haba n'umutekano fizike kuko n'ubukene nabwo buratwugarije ukuye intambara ibyo rero nibyo tugerageza gukora kurwanya ubukene no kugerageza gupromotinga cyangwa guteza imbere umuco w'amahoro biciye mu biganiro tuganira n'imiryango yacu urakoze cyane bwana Jean Pierre tugana no ku musozo w'ikiganiro cacu ndagira ngo noneho ugire message rusange uhereza abantu batwumva cyane cyane abo mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ndetse arico wanasaba na leta ya Kongo muri rusange ijambo rya mbere nanabivuze umuryango wacu w'abanyamurenge tugomba gukorera hamwe tukamenya ikibazo nyamukuru kitwugarije niyo twotandukana mu bitekerezo za politiki cyangwa mu bindi bikorwa dukora ariko tukamenya ko hari ikibazo rusange dusangiye hari ikibazo cy'umutekano hari ikibazo tugomba gukemura iwacu tukateza imbere izo zikaba principe tugenderaho hari ikibazo cy'umutekano cy'umunyamurenge muri rusange hakaba n'ikibazo cy'ubukene tugomba kurwanya mu miryango yacu y'abanyamurenge ni ukuvuga ngo rero tubigereho muri divergence yacu haba mu buryo bwa politiki haba no mu bindi ariko tugomba kumenya ko icyo kintu kitwugarije kandi kiduhuje kugira ngo twese dushyire imbaraga hamwe icyo kibazo tugikemure kuri leta ya Kongo rero nayo nazo nabisubiyemo ni uko leta yafata responsabilite zayo hari bamwe mu banyekongo cyane cyane bakomoka muri este bagize ikibazo cy'inzangano hagati y'abanyamurenge n'abandi moko cheval de bataille zabo muri politiki rero leta igomba kumara izo tendance zose ikaba leta ikorera abantu bose kandi inarebera abantu bose abo bantu rero bazana mu ideology muri politiki bazamura izo bibazo by'izangano leta ikabashyira ku ruhande igafata inshingano zabo zo gusekiriza abaturage bose ku butaka bwa Kongo nta n'umwe uhohotewe bose abaturage ikabafata kimwe murakoze cyane murakoze cyane Jean Pierre nibutse gatoya wenda tutarasoza urambabarira gatoya tuvugira rubanda mu by'ukuri tukavugira abaturage nicyo itangazamakuru ribereho n'ijisho rya rubanda Kongo iregereza igihe cy'amatora bwana Jean Pierre ibihe bikomeye kuri buri gihugu aho kiba gishaka kugira ngo demokarasi ikomeze itere imbere muribuka ko mu minsi yashize hagomba kuba amatora au niveau du province wenda abadepite bagomba gutorwa leta ntiyabishize mu bikorwa ndetse n'ubungu baravugwa amatora y'umukuru w'igihugu mu by'ukuri murabona hehe iyo politike ya Kongo muri kubona Kongo igana he ni gute yakwikura muri ibyo bibazo irimo ureba twese abanyapolitike turi abantu muri societe civile ariko nuko hari izo amategeko ateganya igihe amatora yagombaga kubera hari n'ibindi mbogamizi zigaragara zihari icyangombwa ni uko izo bintu zose zakumvikanaho n'abanyekongo bose kugira ngo barebe uburyo babikora ntiyabe l'opposition ngo bakore icyabo cyangwa leta ikora ibyabo ariko nuko zakumvikanaho n'impande zose kuko
abaturage cyangwa igihugu nibo badetermina librement uko bayoborwa mu gihe bumvikanye bose icyo bakora icyo twa privilege ariko twebwe n'ubundi tukanga ikintu cyose cyagarura intambara ikintu cyose cyazana umwiryane mu banyekongo icyo ngicyo twebwe ntitugishigikiye ariko ikintu cyazana amahoro ikintu cyazana iterambere mu banyekongo haba biciye mu biganiro haba mu buryo bw'amategeko icyo kintu nicyo dushigikiye ariko ntidushaka ibintu by'intambara twebwe dushaka ibintu by'amahoro dushaka ibintu byo guteza abanyekongo imbere kugira ngo biteze imbere nk'ibindi bihugu baje muri demokarasi nk'ibindi bihugu batarenze mu mwiryane bakoramo rero twebwe nka societe civile duprivilege amahoro duprivilege yuko ibintu byose zakorwa ari uko abanyekongo mu mpande zose bazumvikanyeho. Jean Pierre Mujambere umunyamategeko akaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Turbo mu gihugu cy'Ubuholande akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ubuntu uhuza abanyamurenge bose batuye mu bihugu byo mu Burayi. Tukaba tumushimiye ku kiganiro ciza aduhaye ndetse duhamagarira abantu benshi kwitabira icunamo cy'uyu mwaka aho abantu benshi bazaba bibuka ababo baguye mu gicanyo bagatumba ku nshuro ya 12. Jewe muri studio nari Freddy Salusi nkaba mbakengurukiye nashimira abantu bose badukurikiranye nshimira na equipe technique yamfashe kugira ngo ikiganiro kibagereho nakagaruka.